moguće da su ovi signali iz Europske unije koji postoje, da je proširenje s jedne strane vrlo neizvjesno, a što se tiče nekog kratkoročnog, pa možda čak i srednjoročnog perioda praktično i neostvarivo, da je u tom smislu Srbija, da kažem, relocirala određenu vrstu svojih interesa i moguće da, kao što ste i sami ukazali, da spori otvaranje poglavlja i na neki način čak i određena upozorenja koja stižu iz nekih evropskih visokih adresa pokazuju da Srbija, iako i dalje pregovara, iako i dalje njena osnovna spoljnopolitička orijentacija evropska, da na neki način veći procenat svog interesa usmjerava u neke druge pravce. Moglo bi se reći da je ta stara mantra koja je, ako se ja ne varam, u tom obliku zaživjela još za vladavine Borisa Tadića i demokrata, o takozvana 4 stuba srpske spoljne politike, da je ona u ovoj krizi pandemijskoj zapravo, možda ne prvi put, ali dosad najintenzivnije pokazala zapravo da može biti korisna. Dakle, tačno je da su druge zemlje, naročito u periodu dok je i Svjetska zdravstvena organizacija i generalno zapadne zemlje, dok su bile još skeptičnije prema kineskoj i ruskoj vakcini, da su se one možda uzdržavale to da urade, a Srbija na nekom tragu svega svoje politike spoljne u prethodnim godinama nije se uzdržavala. Ja mislim da je vrijeme pokazalo, prošlo je već skoro pola godine ili možda i punih pola godine od početka vakcinacije, da je to bila prava odluka. Dok je SFRJ još uvijek makar i terminalno postojala, bili su oni sastanci po tim bivšim Titovim vilama republičkih lidera, tako da je to izgledalo kao neka skoro satirična parafraza toga, a koliko sam ja uspio da vidim taj summit iz perspektive Evropske unije kao cijeline je bio relativno ili potpuno trivijalan, naravno da su Hrvatska i Slovenija, čiji je značaj unutar tog cijelog briselskog bloka prilično također marginalan, to iskoristili kao pokušaj podizanja i svoje vidljivosti, a također naravno svog utjecaja i ekonomskog i svakog drugog ovdje. Površni analitičari kažu da nemate uspješnu zemlju koja ne zna svoje granice. Mislim, to naravno nije tačno. Izrael je izuzetno uspješna zemlja, vi ne znate koje su granice Izraela. Kipar je za uslove svjetske sigurno spada u top, ne znam, gornju trećinu, pa također. Ja mislim da je najvažnije da dođe do svakodnevne normalizacije. Dakle, ona situacija koja kaže, da kažem, slažemo se da se ne slažemo. Mi ovdje, kad govorimo o sređivanju situacije, nekad imamo jedan naivni sentiment da je opet velikim silama stalo da ovdje dođe do sređivanja. Ja mislim da mi ne moramo da vjerujemo u teorije zavjere, ali bilo bi korisno kad bismo u javnosti makar razmotrili ozbiljnu mogućnost da velikim silama odgovara da Balkan bude u haosu ili u potencijalnom haosu.